Tala Fou o tala mai Ausetalia Radio Samoa. Ese fina ngalo whaari o tangata inisi o ata waria e nunga o penga whasota inga I le so wa wa iai le whaita wafe o a woka wa la fua I se no fuanga I Queensland ua pala I mamau mau. O le ripote le 7 News wa whaero ai whaatala noanga ma le au whai whaatoanga e meise o sui o whale uloa I le tu Ausetalia wa atangi ai wa tele e mamau atu I le sapalai o le avoka I le teminei nei lo le mana onga o lo iai le tunuu. Na mawarunga le tau le avoka I nei masina wa tuana I atu ma whaawhainga tai fo I na whaatau le to tele I whale uloa e meise fo I la vaisini. Peita I o le aria e o ripoti le so e whaatatau le whaitau wafe o avoka wa mau wa whaero ai anisi sa tau lava o na whaia se fuafuanga e tufa nei avoka I nei a inga o mana o mia le whasosoani e me se fo I no fuanga e tau si aile au mātutua mai la tau e le ini whale no fuai e whasosoani e fo I le nei vai tau o le tangutau le so I fuanga. Peita I whaatara noanga I le ripoti wa ta ua e fo I rau whai whaatoanga o se tūranga whainga tā mō la tau le vaia le vai atu I lo lato malosi ia ma le taiminalu ua mai mau mai le tato ina o le fuala au peitai ua tele lava le sapalai a ua whai a se whaatua I fo I o le whaatau ma le tau mawha le to tele. Ua fola le taitai o le leipa lua tesi ma le lua biliona mo le vaenga o whemalanga inga lau tele I le a aio me le pone I Victoria e mai se lava mo se so tanga fo I mo no fuafi po trains. O se saunuanga na whai ala taitai Anthony Albanese I Box Hill I Melepone wa ia whaalawi loa ai le atulanga pe a whai a tūra I mai o ia e a vea mapane mia o le atunu pe a mai ala pālota o le asaruas futasi le masina nei. O le au whainga tele wa fola le vanga whai le leiba wa whai loa e le taitai e le taitai o le atau mate le suia ai o le ai I se tūlanga matanga o fia tele. Na whaeroa ai le nganga fia le Premier o le Stete Daniel Andrews, whaafetai e le nei poloketi sa ave I eire wha mua Albanese ma le vaenga le Labour. O whaeroa fo I le ripoti o le isi vaenga 4-wheel trains, le Rail Network, o le ao fiai ma le whaonga ina o ana po tunnels, e whesosoa ni umai vaenga te tele o awala, e wheso tai umai ia mai le vale o Doncaster ma le malaiwa lele. O lo tau mata nei le tūlanga o yeisi tamaititi se furu rua tausanga wari patia le so, na pa umai ma se no fuanga o lo whai aini ngā nuenga I Perth o le construction site, I le tu I sautei sa sae o lea foi a ai whai mai ia leo, na whaava veatu tamaititi le whai mai o tamaiti I Perth, po o le tau le valu I le pō na pō. O lo whatawa ina I ripoti le na o le tamaititi le na iai le no fuanga, a e le mai loa pena whapewheo no o iai te tonu, o lo whai asu e suenga, a leo whapewheo I ma le work safe. Whamanatu mai e leo se whamanatu I mātua, I a sira fiai e whailava si o onga, ma le tara whea ngai o nei no fuanga mo le whanau. O lo whatawa ina fo I seisi ripoti e whoringa, e le na o le tamaititi le sa iai I le no fuanga. O lo iai pēre wharamai o tamaiti I Perth e tinga ina. O le tene titi tolu tausanga le matua ni vei Austin le na ngalo I te tono le pasi mo le toititi ono I tūla, ma ave ai le whanemai mo tong fitinga, o whaero mai le so o toe wheiloa I mauna mātua ma o whaasoro lava manuia. Sa wha manawa le masini life support I Brisbane, I le potu tinga ina le vai astarua I ono le wha le tonu na tura I mai, na tuwa ina o ia I te tono le pasi I whafuana le no whanga o le child care sa ave iai. Whaftai e le a inga le ngā ruenga na whai a fō mai mai lato uma na whesosoani a o tau fia le tene titi le whare mai mai whapitora lato whaftai I a li imata mai tai fō mai whapea fō I tau si mai le ngā ruenga tā ua sa whatino ina. Tā ue nisi ripoti le sole mana ongo le a inga I a tāpuni a loa le no whanga leo le child care sa whapeo na wai ai le tene titi e whaingoa o le Les Smileys Early Learning Centre. Tala muli ai titi mai pe ama le tolu sfulu ono tangata ua maririu le COVID se fuluiva mai Ausetalia e fua I ripoti au pitarata mai o le COVID se fuluiva I le so. To sufitu tangata maririu mai New South Wales ua whaamaunia I le so, tu sa lea fo I ma le se fulu wafe tau sa laurua sputasi o isi fo I tangata ua afia. I Victoria to sfulu waru le au maririu ma le se fulu rua afe fitu sa laurua spulu rua o isi fo I tangata ua afia le virusi. I Tasmania, to atasi wa mariu, ma le afe lua spultasi o tangata ua whaamaunia le afia I le COVID se fuluiva.
O whamania foi le soifua malaloina e Ausetalia wa toi titi 2 miliona isi tangata mātatua Ausetalia wa mai au na whaia umatui pui pui o le COVID-19. Ai whai mai whamtaranga mai le whai ngā māloma lana fuafuanga wa whai ngoa o le Operation COVID Shield e se furuiva te si malafitu miliona tangata wa mai au na whaia umatui pui pui ia ua tusa lea maleiva su 5% o tangata ta isfuluono tausanga masiri atu i te tono o Ausetalia. Ai wa toi titi se fulu tolu te si 5 miliona tangata ua mai una whaia ia tui pui pui wha o popopo o boosters ia a wha tusa lea ua toi titi fitus fulu pasene o le whaitau o wha i o tangata i lea tunuu lea wanga wa ai whaia lea tui ua mai au na wha tino. O tala ia le video Samoa mai Ausetalia, mola nei au au.